Bunjin, Berdjajev, Iljin, Mereškovski, Gazdanov. Zajedničko za sve te ljude je što su bili emigranti, izbegli od boljševizma posle Oktobarske revolucije i što su ostavili značajan trag u evropskoj, ruskoj, ali i srpskoj kulturi. Ivan Šmeljov, pripovedač o kome je reč, napustio je otadžbinu sa neutešnim bolom. Piščev sin, mladić, oficir Bele armije, streljan je na Karimu sa hiljadama drugih, bez obzira na to što su boljševici obećali kolektivnu amnestiju. Nakon smrti sina preživeo je i veliku glad 1921. i u novembru 1922. sa ženom napustio je Rusiju zauvek. Prvo se nastanio u Nemačkoj, pa prešao u Francusku gde će ostati do kraja života. Njegov roman Sunce mrtvih štampan je u Francuskoj 1923. i ubrzo preveden na vodeće svetske jezike. Objavljen je i kod nas 1929. prvi i za sada jedini put. To je knjiga o užasima koje su izazvali komunisti nakon što su oteli vlast u Rusiji, a govori o stradanju Rusa, Tatara, ali i drugih naroda na Krimu nakon Vrangilovog povlačenja. Thomas Mann poznavao je ruskog pisca. Postoji beleška koju je ostavio kada se sreo s njim. Sreo se sa čovekom, piše, koji je preživeo užase poznate malo kome. I Bunjin i Thomas Mann predlagaće Šmeljova za laureata Nobelove nagrade godinama. A Kuprin, veliki pisac i emigrant, pisao je o Šmeljovu. On je sada poslednji i jedini od ruskih književnika od koga još uvek možete da se učite bogatstvu, moći i slobodi ruskog jezika. Roman Neiscrpna čaša Ivana Sergejevića Šmeljova napisan je u duhu najbolje ruske tradicije, poput romana Dostojevskog ili Ljeskova. Pratimo put siromašnog ruskog dečaka, koga njegov gospodar, zemljoposednik, šalje na usavršavanje u Italiju, jer otkriva njegov vanredan slikarski talenat. Iako ga, uvidevši njegov dar, nagovaraju da ostane u Italiji, on, vođen čudesnim prizivom, ipak posle nekoliko godina odlučuje da se vrati u zavičaj. Po povratku shvatamo da nije reč o uspešnom slikaru, već o geniju, kao i da pred nama počinje da se odvija veličanstvena ljubavna priča sa osobenom ruskom romantikom, nalik na onu koju je opisao Puškin u svom Evgeniju Onjeginu. Pisac, mučenik i svedok tragedije koja je žestoko unesrećila njegov narod, u priči Neiscrpna čaša ostavio je svedočanstvo ne samo literarnog, nego i duhovnog karaktera, jer posle svega vidimo da je na osoben način objašnjavao tajne, posebne vrste slikarstva. Veliki ruski pisac Ivan Sergejević Šmeljov upokojio se u Francuskoj u ruskom manastiru Pokrova Presvete Bogorodice. Njegovo ime danas sija među klasicima ruske literature.